Esimele thina uyi-Honorable Jessie Majome, uyimember wethu weParliament. Kunjalo khonokho kade kukhuluma lathi asihlaliseki ngakho. Sizobuhlungu kakhulu. Asisakwazi ukuthi okwenzakala kuphathi yethu ye-MDC ikakhulu abantu bona laba abakhulu phezulu ku-National Council ngale ukuthi khona bakubona njani nxa kusiba nje. Ngenye indlela sebebulala eHarare West. Bayibulala ngenxa yani ngoba bangenisa umntwana ole 24 years. Umntwana ole 24 years uza kuthwala njani konke khona lokho. I-constituency le inkulu kakhulu. Sisesigabeni esikhulu kakhulu kokuthi thina uJessie Majome ngumuntu akade ezama kakhulu kithi. Ubezama sibili sibona zonke izinto akade senzela zona. Njalo futhi ubesibiza la kuma workshops. Athi angasibiza la kuma workshops a-invite amanye ama-companies abuyaze sifundisa sithole ulwazi olutshiyeneyo konke khona kubungumsebenzi ade senziwa ngu-Honorable Jessie Majome. Khathesi sinje so sibona sesilahliwe. Asisakwazi ukuthi ngubani ozasimela ngoba uma sikhangela umntwana lo ole 24 years umntwana ongeke yenelise njalo ngumntwana ongahlali i-constituency yethu. Ungumntwana ohlala out of constituency. Kodwa i-constitution iyakhuluma umthetho owebandla uthi khona ongahlali endaweni ku-area yona le angeke akhethwe ekhethwele ukuthi amele i-area yona lesigaba sona lesi ngenxa yokubana ngakho asomuntu okhulele kuyona leyo ndawo. uMajome okhulele ufundela e-Alfred Bite waqeda i-education yakhe khona la sihlala la khona. Lokho sokusidanisa ukuthi sikubone kuhamba ngalindlela. Sithi abe-National Council abalungisa izinto zabo. We still need uJessie Majome ukuthi abe lapha ku-area ngoba ngaphandle kwakhe iHarare West is going to die. Lo mhlangano sebebulele MDC ngapha kuHarare West akulalutho oluzaphumelela oluzahamba kuhle. Lokho ngikhuluma iqiniso ngakho ngoba izinto lezi zonke zimgceke zisegcekeni ngulo lalo yakhala eHarare West ukuthi kade sokwenze njani ngoJessie Majome. Sokwenze njani nxa sokusiba nje kazange asiphambanise kwala nini. Lathi sinje so akulalanga ngisho leli lodwa abantu beHarare West lapha bakhala khona ku-headquarters ukuthi hayi uJessie Majome akulalutho senzela lona. Ayisikho ukuthi kunjalo. Usebenzile u-Honorable usebenzile kakhulu ukuthi ukhitshelwane thina kusithokozisa. Sifuna ukuthi bona abaphezulu basitshele ukuthi into abamkhiphela yona ngokuyini ngoba sikubone thina ukuthi bamkhiphelani. Ngathi nje yikho khona lokho mina ngikukhulumayo ukuthi